have been delighted to welcome Minister Tomislav Ćorić to the annual conference and exhibition of Wind Europe, the European wind energy industry here in Bilbao. It is the first time that a Croatian minister has taken part in our annual conference, and we think it's very appropriate that he has taken part because there is huge potential for the expansion of wind energy and other renewables in Croatia, and we're delighted that he accepted our invitation to come here, not least because right now he, like all the other energy ministers around Europe, are finalizing their national energy plans for 2030. They have to define how much new wind energy they are going to build between now and 2030. And it was marvellous that Minister Ćorić was able to tell us this morning that he is planning to treble the amount of wind energy in Croatia between now and 2030. So being here in Bilbao and opening the Wind Europe event is a great thing for us, of course. And then having Croatia here today for the first time in a ministerial panel with Minister Ćorić was a great pleasure and an honor for us to also listen to him, especially with the outlook of Croatia taking the EU presidency in 2020. I think that's an excellent opportunity for both parties to exchange and also for us to learn from the minister that Croatia is really inviting industry to join in Croatia and support the energy transition in Croatia. You have very ambitious plans to grow renewables in Croatia, and for us as an industry to play a role in there and play a big part in that is for sure something we're looking at. So the wind industry is today already employing more than 300,000 people in Europe alone, turning over 60 billion euros every year. And with the prosperous outlook we also have seen in the energy and climate plans of all the EU countries, we're going to see this number just growing over the last 2 years. So also in that context, I think the path that you have ahead of you in Croatia just fits perfectly into that setting. Danas smo na najznačajnijem europskom događaju vezano za vjetroindustriju. Ovo je događaj koji posjeti 8.000 ljudi iz gospodarstva, iz europskih institucija i ključni proizvođači komponenata i turbina iz vjetroindustrije. Hrvatska je prvi put prisutna. Prisutni smo ne samo sa 23 tvrtke koje smo prvi put predstavljamo na štandu ovdje, nego također s nama je danas i ministar Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike. Uz njegov pozdravni govor organizirali smo i 2 panela. Paneli komuniciraju o tome na koji način dovesti investicije u jugoistočnu Europu i na koji način se regionalno što bolje povezati kroz projekte kao što su projekti od zajedničkog interesa. Mislim da je ključno ne samo prvi put se predstaviti na ovakvom događaju, nego i najaviti ono što Hrvatska planira u sljedećih 10 godina. To je nacionalni energetski klimatski plan. Hrvatska se ovdje pokazala i istaknula kao vodeća u jugoistočnoj Europi zato što je zacrtala u sljedećih 10 godina postotak od 36%. Druga stvar, također je najavila i početak natječaja, znači početak premijskog modela sljedeće godine. Taj nacionalni energetski klimatski plan, on se skraćeno naziva investicijski katalog. Znači onoliko megavata koliko zemlja zacrta u sljedećih 10 godina i na koji način će riješiti barijere da se te investicije i dogode, to je jasan signal svim investitorima da dođu u Hrvatsku. Rekao bih da je Hrvatska danas na pravom mjestu. Wind Europe i Bilbao su danas definitivno najbolje moguće mjesto i za policy makere, ali isto tako i za predstavnike sektora. Wind Europe danas, barem prema onome što sam čuo i od strane drugih govornika, predstavnika industrije, ali isto tako predstavnika vlada Portugala, Baskije, doista nudi sjajnu perspektivu, sjajnu buduću perspektivu za ovaj sektor. Očito cijela Europa je u potpunosti na istoj strani što se tiče budućeg razvoja energetskog sektora i tranzicije prema čistoj ekonomiji.
i u tom kontekstu i najave ne samo predstavnika Wind Europa, već i predstavnika Portugala, predstavnika Baskije, koje smo ovdje imali priliku čuti, idu u tom smjeru. Hrvatska je na tom putu zajedno s ostalim europskim partnerima trajno usmjerena prije svega u smjeru povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji. Naša energetska strategija to pokazuje. Drago mi je vidjeti danas ovdje predstavnike čitavog niza hrvatskih kompanija. To govori u prilog tezi da smo svjesni budućnosti energetike, odnosno svjesni činjenice da upravo u obnovljivim izvorima, posebice u energiji vjetra, možemo tražiti svoju šansu. Naši kapaciteti u tom smjeru su već odavno otkriveni, međutim u narednom razdoblju potrebno ih je dodatno afirmirati. Siguran sam da će i rezultati razgovora ovdje, rasprava koje se vode i koje će se voditi u narednih nekoliko dana doprinijeti upravo tome povećanju svijesti o važnosti ovog segmenta, s jedne strane kreiranju kontakata i konačnici, ja bih rekao, i postignuću nekih sinergijskih učinaka u narednom razdoblju.